ana این درخت ببینید چقدر بلند شده است. السلام علیکم هموطنان عزیز. امروزنگی نوار ما درباره درخت پاولونا میشود. تماشا کنید یک پیشتر میبریم. همین وجب من 25 سانتی متر. اینش هم 25 روزی من همین که میقپم بازور دستم میرسد. همین درخت پاولونا در 3 سال همین حالتش آمده. نگاه کنید چقدر بقوت و بلندیش ببینید 3 سال چقدر بلند شده که. دوستان عزیز ویدیو را تا آخرش تماشا کنین. درباره همین درخت پاولونا پورا معلومات میتیم برای شما. منزلمون شهر پنجکن میشود، دهه سرازم و در اینجا چند نمود کوچه‌ها هست، درخت‌ها و همین در تاجیکستان چقدر پرورش کردن در کار، چقدر زمین‌ها در شناندن در کار، همیناش برای شما همش نشون میتیم. اگر شما درخت پاولونا خرید کردن باشید، قلمچش هم هست، کوچه‌هاش هم هست، همش برای شما فهموندن میتیم. ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید. خب دوستان عزیز با دقت تماشا کنید. این درخت پاولونا اگر یک آدمو ندونسته باشد این را میشنوند 6 سال 7 سال دا برای شما نرمن کوب تخته میتید، یعنی که این تختش سبک میشود. بازی درباره همین درخت پاولونا پورا معلومات از اکه عبدالرحیم میگیریم. چقدر زمین شنوندن در کار، چقدر پرورش کردن در کار، همش برای شما فهموندن میتیم. عبدالرحیم اکه مونده نشد. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. از شما سلامت خوب؟ نظم میشه خودتون نظمی؟ کارش رحمت مونده نشد. سلامت باشی. اوجه این درخت پاولونا را کندن اثر کرده خدا خواهد. کنده خدا نصیب. که تو تایر کرده صدا خدا خواهد. اینا ریشه‌اش رو ببینید دوستان عزیز چقدر است. همین درخت پاولونا را چقدر کدام زمین شنوندن در کو یکم اوچیداد. چی تقسیم میتیم برای آبوناچوی ما؟ زمین آبی داده. یکم اوچیداد همین زمین آبی ده. بعد شور زمین ده نمیشود. بعد قم زمین ده نمیشود. قم زمین یعنی کی همین قمش کاتورگا است کو؟ همین قمش همین 40% بلند باشد. شور زمین هم همین 40% بلند باشد. رزultat ناز نمیتیم همین ده. سبزد. همین سبزیده میستادی کلون نمیشه اینو. فهمو. اوزی در اینجا درختای کدام سورت است اکه ابراهیم؟ اینجا ده مودا اسنونه FT و شانتون. FT شانتون سورت ما است. همین سورتی بهترین آخرنگی گیبریت تراینوی گیبریت FT میشود. همین دوینوی گیبریتش شانتون میشود. هر دو گیبریت ما سورت بهترین، هر دوینش هم برای تخته‌گیری سورتای بهترین میشود. سورتای بهترین نه. اوزی دکان همین تاجیکستان در بسیار طلبگاه بسیار شده است که درختای پاولونا ده شما چی توصیه میدین کدام سورت چه بگیرن؟ سورتی FT شانتون هر دوینش هم همین گیبریت‌های توصیه میتیم. اسنونه مونده درختای کلونامو یکم آوردگی همین شانتون میشه. شانتون رزultat خیلی رزultat زور دادگی شانتون. FT همین اینو بعدی تاثیر 2 ساله باشه. کلون درختمو پایان دست 1 ساله. 1 ساله. FT کتی شانتون پشتی یا خیلی که FT کمتر دیگر خیلیش. حاضیمون پیش از نوارد نشون دادیم اوجه 2 سال دا قریب گیرداش 50 سانتی متر شدگی همون کدام سورت بود؟ وای شانتون است. شانتون است. شانتون است وای. فهمو. اکنون حاضر با آبوناچوی ما چخیل فرق چه فهمی میشد این شانتون اینش مثال FT یک فهموندت مثال سورت فهمنده آبوناچوی ما مثال فرقیتش فهموندنش چه میشه؟ حاضر تنش من نگاه کردم ای تنش معلوم میشد می من چیزا من کوردگیم همین FT ها FT. خب اگه جاش ما فهمیم میشد که این فهمید میشه شما فهمیدنتون کمتر خیین‌ترن. این طرف حاضر میگذاریم FT همین کتی این فرقیت هستی حاضر یک تیش نشون میتیم. اینجا من FT قطعی شانتون اینجا ارالش حاضر دیدگیم حاضر نشون میتیم. اینجا ده حاضر کدامش من این است کو من اوشی این بلندشه که ویدیو کنید بالش دانشه داشته. وای گلچه داره دا؟ وای گل میکنه این امیاک. امیاک هم کم اینجا ده 5 ریال همین خیلی امیاک هم هست. این امیاک این بالش رفته بار شده رفته که اینا ببینید این چخیل وای چخیل این بالش رفته بار شده. اینا بس یه دقیقه بسن اینا نوگی اینا بینه نوگی ایش بینه همین گلچه دور باشد این امیاک میشه است. هم خیلی؟ بو دیگه خیلی سورتو است. پاوتون زیت نول خاف میگود وایو طرف های همین غرم همین طرف ها بوده
хунукӣ ва тобовар ҳаст я вай. Аҳа, фаҳмо. Технически стресс як нишон метем, мисол Технически стрессиш немешад. порсол мо як ваҷаб запас гирифтам клиентон роид кардагим, як хелеш хато кардагӣ. Хато кардагӣ? ҳамин як ваҷаб запасиш аст, 25 см запаси бурдагӣ не, ҳам коридагӣ, шинондагию, баъд бурдагӣ не. Ва ё результати хуб гирифтагӣ не. Барои чи имсол ҳамин аснодаи нихулои ҳозир ҳамин бахорда канда додосем, ҳамин як ваҷаб запас нагирем гуфта. Ҳамин сразу ҳамин ареша 3 см 4 см мегиреду, тестрез мекунед ина. Мо ҳамин сразу тестрез зада роид каросем. Клиента хато накунад гуфта. Ина мешинонанд, мо ареша 3 см 4 см запас гирифта мебурем, дастафка мекунем ва ё шинонда нешта ҳамин буридаги ҷоим замин болои замин кати баровар карда мешинонад ва ё уҷи хато карда наметавонад, уҷи наметиҳад. Агар болотар мешинонамагӯяд, агар реша буромада мемонад, чуқуртар мешинонамагӯяд, таги заминда мерад ку наметавонад ва ё. Ана кун хулас бояд ай замин бисёр буромада наистад. Не, як сантиметр буромада истад нағз мешад. Ҳамин реша боша, реша 3 см 4 см запас гирифта бурида роид мекунем. Тамом, ҳамин буридаги ҷоим аст ку болои замин кати баробар бошад бас. خلاص هم خیلی برآمده نایستادم میشه. انا فهمو. حاضر مثلا کلینتو خرید کردنی باشد در اینجا چند سامانی درختو هست و چند ساله. اینا همش حساب کنید اگر 5 میخوام 5 ماه حساب میشن 1 ساله دیگه. 1 سیزن دیگه. 1 سال حساب میشن. همه قپیدگی در نخولم است کو. 20 سامانی ده 18 سامانی ده 17 سامانی که کنده دادوسیم. چی برام همین خیلی همین 18 20 گویدگر همین کلیستوس نگاه کرده. پروستا ما تو شهر تا دوشنبه را دستافکم حساب خودم کردیم. تو چند دونه گیره دستافکم میکنید؟ دستافکم همین کمش 20 دونه باشد هم میشه. کمش 20 دونه باشد تو دوشنبه دستافکم میگیرید. دستافکم حساب خودم کردیم. مثلا دوشنبه تو طرف کالخزوبو دریگر خورغان کلوب همین طرفو میرد کو دیگر نخواه. دستافکم وای میکنیم. داغور نمیشه وای. فهمو. حاضر همین قپیدگیتون یک سال یعنی که 5 ماه هم خیلی است. همین خیلی. میگه 5 ماه ده خلاص یک 70 باشد. یک 70. تو 2.5 متر شدگی هم خیلی. من این اوج 20 حساب میشه. قریب 3 بوده است. 3 متر هست یعنی. اینا قریب یک سال 3 متر ممکنه او 3 سال زیادترش هم هست. اینا ببینید اینا قریب 4 متر بلند است. ها چو 5 مترش هم هست دور نشته کلام میشم. این مثلا من این قریب 4 متر بر رسیدگی من ایناش کلام. این هم همین خیلی هست. عبدالرحیم اکا در اینجا خب 20 تومان گفتید. ای چند تومان سرش تو چند تومان هست؟ 5 تومان سر میشه. 5 تومانی ده سر میشه. تو 25 تومانی ده نخولم است. همین 25 تومانی گفتگی هم همین 20 تگی 50 تگی همین خیلی گرفتگی. اگر مولتر میگردم 25 تومانی مو گوزده میگه ارزان کردم میتی دسترس کردم. اکنون حاضر مثال همین 20 تومان گفتید اینا؟ اینش 20 تومان. ریشش چقدر کرده روان میکنه؟ یک ریشش هم قطعی صحبت کرده روان. کدام حالت میشد کی؟ ریشش مودا اینا جوی وایش نیست. سیکریتش نیست. جوی هم گوشت میفروختگی و قبول وای میکنن همین جدا. همین چند دونه تیریشه میره. یک دونه، دو دونه، سه دونه. همین 4 دونه، همین 5 دونه تیریشه. برای قلمچه نسلش زیاد کردم. بریده میمونه من یک دو اصلا همین 5 دونه این من این ریشه ها است کو زیادی میکنه درخت وایشه افزایشه. اینا دوستان عزیز میتونین که شما یک تامین درخت پاولون نشوندید уже 1 سال 2 سال پس уже بسیار قلمچه گرفته بود بسیارتر کرده میگیرن هم خیلی بود بسیارتر کرده میگیرین دوام دادن میگیرید اینا شنوندنش قلمچه را چخیل بسیار کردن در کار همین یک سر اساس شنوندن قلمچه‌شه شنوندن قلمچه‌ش اول ما تاگی بیگمست همین قلمچه را تیار میکنیم میشویم دورود میکنیم تاگی بیگمست گور میکنیم همین چیندا گور میکنیم چی میشه نرد میزنن بعد جایش تیار میکنیم خط میکشیم و همین خط کشیده تخم همین تاسکو تروز میکورد کو همین خیلی یکتا که شنوندن رفتن میگیرید یا خیلی بولشته خاکی وای کرده بیس پاتریا بیس وای میبرد اگر ما یکن سالشته نفهمیده وای کردیم چه کردیم رنگ کارتوشک کوردیم رنگ کارتوشک کوردیم وای پاتریش میوتر میشه چه کی بولشته خاک یا خیلی نمیشد که یا خیلیش بسیارتر یا خیلیش کمتر همین کمترش وای میشه
тез офтоб мебурад, тез замин қоқ мешавад, тез хуш мешавад. Бисёртараш баромаданаш қиин мешавад, як хелаш бо пурсида мерад. Барои ҳамин ҳозир вай кросим ҳамин бисёри павлони мекараги одамо ҳамин стаканчи мекарад, стаканчи баъд пересадка мекунад. мо основной ҳамин рост заминдаш мешинонем. Заминда рост шунонад нақса. Абдурахимака шумо савол мешавад. Ана кун мисол ҳозир ягон объёми калон мешавад, мисол 100 та 200 та боғ кардани мешавад. Биёед худатон ҳамина шунонда манба сир асосша чӣ хел парвариш кардан дар кор ҳамаша нишон тегиёд шумо чӣ метиҳед? мо ҳамеша гуфта мегирем. Модас ягон хел секрет ҷой баҷон накарда ҳамаша рафта чӣ хел шунонда дар кор ҳамаша тур карда метиҳед. ҳамин рӯза чанд дона чанд кас гирифтагӣ боша ягон вайша секрет гуфта вай карагем ҳамеша гуфта фаҳмонда. вақте ки шумо аз шумо ёки қаламчам гирифт ёки ҳамин дарахти павлонеам гирифт шумо чӣ хел шунондаша ҳамаша сир асосша мегӯед ҳам хел мешава. ина дӯстони азиз барои шумо мисол ҳозир 5 сомон саршида то 25 сомона гуфтем. 25 сомона дарахтҳои павлоне ҳаст. Як сола метавонед ҳавлида ёки назди кӯчаҳода инам боғ кунед ҳам мешавад. 6 сол 7 солда объёми калон тахта метиҳад. Мисол ҳозир 6 сол 7 сол гуфтем ҳамин як ҳамун ғавсора пеш аз нишон додем ку як пешаш мерем ми. Майне 6 сол 7 солда якта ҳамин дарахт то чанд куба тахта метиҳад. 6 сол 7 солда ҳамин агар нағз парвариш кунад. Нағз парвариш кунад агар ҳамин 6 сол 7 солда ҳамин 0.8 то 1 куба тахта метиҳад. Ай 0.8 сажу то қариб 1 куба тахта метиҳад агар шур парвариш кунад, а? Шур парвариш шавад агар. ҳамин основна ин дарахти павлон ҳамин нигоҳбиниш ва вобаста я. Якин солишта ҳамин харидор кардед нигоҳбиниши нағз кунед агар. Якин солиш ҳисобам, якин солишта афзоиш зур шуд, баъд дуюм сеюм соловда афзоишаш нағз мешавад. ҳамин якин солишта сус шуд, ҳамин дуюм сеюм солишта ҳам сустар мешавад. Ман фаҳмондагим ҳамин якин солда мо овардагем мо нафаҳмидагид я чӣ хел чиқуртар шинондагем дарахтора аст ку ҳамин хел чиқуртар шинондагем як хелаш ҳамин хел чиқуртар кам шудагем ваё аст ку 2 сол истодан ҳамин хел нашуд ҳамин хел нашуд баъд уже мане результата дидоси 2 солда чӣ хел шудагиша уже баъд уже фаҳмидем ки чӣ хел мешавад чӣ хел коридан дар кор. Абдурахим ака ҳозир мисол кӯчатора гирифтан ҳозир ҳамин як сола вақте ки мешунонанд соли дигар бо технический стресс мекунанд ки ҳам ки месанд ино ина ҳамин замин ба ҳамин нигоҳбиниш вобаста. Агар технический стресс мекунад агар якин сол ҳамин замин бақувват набошад камтар сустар бошад ҳозир ина техстресс мекунед ку буромада камаш 4 метр 6 метр 7 метр шиданаш дар кор агар буромада бо ҳамин хел шавад агар именно барои ман не стоит ин ствол я ман мебурам мебуред ҳамин чанд қа буридед решаш таз уже ғалб шуда рафта мегирад объём калон мешавад баъд соли дигар буромаданаш тезтар мешавад ҳамин соли дигар афзоишаш бақувваттар мешавад тез мешавад фаҳмо ана кун рафта ҳамун ниҳоли дарахти 2 соларо як бор нишон метем як бор дигар суҳбат мекунем. Мана ино ҳамеш 2 сола 2 сола ино сел об бояд шавад таш тез об додан дар кор якин солда ино обаша ҳамин обчакори аст ки ҳамин хеле обаша тез метем вақташта сезонашта 2-3 бор ҳамин дориш метем карбамид дориш метем ҳамин яким сол дуюм солда камакак додагем уже имсол карбамид наметем иноба ина нигоҳ кунед саршавиш ба уже дорои карбамид тед баъд хубтар мешавад бо яким солда шинондагиша баргаша камтар кирмак мезанад яким солда танаша намезанад кирмагина баргаша кирмак мезанад ва ишта дору аст специални дору аст ҳамин доре мезанед як бор сезонашта 2 бор мезанед тамом вай кирмак намезанад яким сол иноба намерасад уже ман хелоба ин хелоба баргаша мезанад ана кун ҳамун сир набошад дороша номша мегуфтед агар сир набошад дору чӣ хел дору ҳамин қаламча сар мекунем барои фурӯши қаламчаҳоем аст қаламчаи мо дору защита семья мегӯяд ҳамин максим XL гуфтаги дору кати обработка мекунем яким қаламчаи тайёр мекунем 4 см 5 см мебурем тайёр мекунем ҳамин максим аввал
آب تازه که همین میشویم تازه میکنیم بعد دورو میکنیم و زنبروغ نمیزند و یا زنبروغ نمیزند هر خیل کرماکو نمیرسه بعد ریشه چبا دورو میکنیم همین برگشی باشد برگشه و کرماه میزنند برگشه این درختای کلان نمیرسد درختای همین مایدا رو میرسه یکم سال دویم سال میرسد و نامش مسنجر همین مونده همین 3 سال باز همین دورکتی обработка میکنیم چرا که همین ازبکستان آوردیم هر خیل دوره اورا و آوردیم و نشد افکتش که سوس شد آنچه غم داد همین مسنجر پیرودوزم نمیشه و دورو خاطر بسیارتر کنیدم درخت‌ها ضررش نیست حاضر همون صورت شد در اکرام میمونه همون دورو گرفته مثلا اگر شما پاولون داشته باشین برگشت و کرم غلطه باشد همون دورو مسنجر قطعی به مالا شما توزیع کنید میشود خب گفته درخت با کرم نمیرسد این درخت با چیکار کنه که اینجا کرم رسیدگی نه اینجا گوسفندو است یک 5 تا ساولقو میگیرند حالیدا همین ساولقو خویدگی نه پوستش خویدگی یک اینا نه من این نشان تد اینشم خویدگی من اینجا معلوم است که وجی من اینجا بید من اینجا معلوم تر من معلوم است که اینجا وجی من یک سالده چختر قاس شدگیشه یک سال بین یک سالده چختر قاس شدگیشه اینا بینید عزیز چقدر درختی بلند میشود این من اینا همش شاسکو تنش 2 ساله ریشه 3 سال حساب میشه ریشه 3 سال میشه بعد تاثیر 2 ساله اینا همش уже اینا یک بار من اینا دیدیم حاضر وای خپیدید که 50 سانتی متر برو اومد گفتید که اینا دیدیم 50 سانتی متر نمیبره اینا برودگر 40 میبرود یا 40 چم میبرود من اینا همش چون که اینو را هست که همینجا سریت نخولم بود سریت نخولم بود همین سریت نخولو کنده همین طرف تقسیم کردیم اینجا ده هست که من سیم ریت 5 دانه موندگی میشه من 5 دانه اینو دیدید می اوجی پیش نوبا گیگان اینو هم سنی سالش یک خیل اینو جوش یک کندگی مو نه من اینم گوسفند خویدگی من این طرف دیدید می گوسفند خویدگی اینا این هیچ کار نمیکنه اینا کار میکنه همین گوسفند سر دادن در کار همین بوق میکرگی است که گهتر میزنند گرد اطرافش محکم کردن داره که گوسفند تنش گوسفند میخوید است اینا انا باز یک سوال میشود برگشت چخیل استفاده بریم و گلش چی با فایده‌ناک است گل میکند گل من بالشته اگر معلوم باشه اینو با بالشته اوجی این شانتون که اوجی من دویم سالشته اوجی یکم بار دونچه نشون داد است یعنی گلدونه اینو گلدونه گل میکند این برای اصل گرفتن زنبور پروریده نه گرفترشته که توش کالیش یادم بنیه خیلی کالیسه گفته گیده همین اصل میگیره زنبور لیکن اصلش نه برای زنبور نه برگوش چی باشد این ورسو کاین زنبور اصل کاشته میگوید که همین برای اصلش زور میشه ده برگوش چی برگوش گوید مگر برگوش هم خیلی فایده نداره گوسفند خوردن میگیره گوسفند وایم مولخوی مایده هم میخوره گوسفندو هم گو همش میخورن به مال خودم همین درخت استودگیش همش از ریشه سر شده تو گلش برگش همش فایده‌ناک است ریشهش قلمچه میکنید با بسیارتر کردن میگیره تنش تخته میشود برگش برای گوسفند دادن میگیره گلش باشد برای زنبور اثر گرفتن به حد چیزی نبود است دوستان برگش اگه بگفتم اونا بو نخوردن که گفته دروغگویی نشیم همین برگش است که تا آخر ایولا مال نمیخورد گوسفند هم نمیخورد چون که برگ سویج میشد پختگی نمیشه چون که کسلات دورد میشه دورد که ما پیشش میپرته کمتر میخورد بعد همین آگوست سر میکنیم پرتافتن کننده دادن آگوست خوردن سر میکنن یگون دانش نمیموند همین آگوست با رنگش زردتر میشه تقریبا کم کم زرد میشه میپزد همین برگ چه که کسلاتش میپرده کسلات میشه خلاص اگر باز اینا با معلومات نقض دادید وقتی که بهار بعد نمیشه دادن آگوست سپتامبر باشه برگشت دادن نقض میشه که وای گو بیمار خوردن میگیره ده تو همین یکم بر غلطیدگیشه همین برگش میسته برگش میسته کنده میتیم تگش میغلطه یک دو تا چینده میتیم حالی وای میکنن مولو ناز میخوره همین من قپیدم میرم که مولو شوشکر میموند نه برگ برداشتم میرم پیشش مولو شوشکر میموند که من خورم گفتم اینا دوستان عزیز کسانی که درختای پاولون داشته باشد
баргоша намехӯранд гуфтаги одамо бошад, баргоша гов намехӯранд, мехӯрад, лекин баъди август ҳамин баргоша канда баъди август метед, гов ҳамин хел ранги салатвори хӯрдан мегирад. Гав нест. Хуб, ина дӯстон азиз, кӯчато ҳаст, дарахтҳои павлоне аз 5 сомон саршида то 25 сомона. Ана то душанбе дастафкаш ҳаст гуфтена, агар дастафка хисоби худо агар дигар ноҳияҳо бошад, мисол Кулоб, Данғара бошад, иҷа Шартуз, Қабадиён, Калхозобод, шаҳри Бохтар, Қумсангир 5 бошадам, Регар бошадам, уҷа дастафкаш мисол договор намешад. Договор на, ваиштем сабук ҳамин мебинем да 50 мекунем ё бисёртар гара бо хисоби худо мекатим мешад ҳамин хеле аст. Фаҳмо. Дӯстон аз ина мо дар шаҳри Панҷакент қарор дорем, деҳаи Саразмда. Ина акай Абдураҳим ниҳол дарахтҳои павлоне ҳаст. Бемалол шумо рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, занг зада муроҷиат кунед, худо хоҳад барои шумо дастафка мекунад то душанбе. Агар дигар ноҳияи шаҳрҳо бошад, дастафкаш договорно мешавад. Боз як чиза фаромӯш накунем, агар аз номи канали Калхозобод ТВ буромадам, боз ягон сум скидка арзонтар мешавад. Конечно. Арзонтар када метеда? Аз номи Калхозобод ТВ Акмал гӯед, скидка калонтар мекунем. Шуд, тамом. Қаламчо гирифтагиё бо қаламчо чӣ хел? Мисол қаламчомо ҳаст ку? Чанд сомонӣ? Қаламчомо сомони нестанд. Сомон нест. Дирам. Дирам ҳаст ки занг занад дастрас карда метавам арзонтар карда. Шуд, тамом. Ина қаламчаҳо дирам ҳисоб мешавад, сомони нест. Дирам бемалол қабул карда мегирем. Ина дӯстон азиз, дидед павлонеро барои шумо FT ва Фантом. Шантон. Эмяк камтара эмяк ам дорем, эмяк кам уҷи, кам буродагар 100. Ина рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед, худо хоҳад дастафка карда равон карда мегирад. Хуллас дарахти пул мегӯяд ку ҳозир дар Тоҷикистон бисёр ана машҳур шудааст дарахтҳои павлоне мебошад. Саломат бошед дӯстон азиз. Видеомо маъқул шуда боша, лайкҳоро фаромӯш накунед. Пурра маълумот дар кор бошад, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Акай Абдураҳим барои шумо ҷавоб дода мегирад. Саломат бошед.